Yego urakoze bwana munyamakuru mugenzi wanje. Reka turamutse natwe dutangira turamutsa abadukunda kandi natwe turabakunda aho bari hatandukanye. Aba mama, aba papa ndetse n'abashesha kanguhe. Hari abatwandikira ukabona nyine koko hari umusaza aherutse kunyandikira muri Uganda, umusaza w'imyaka 70 harambwira ngo aradukunda kuri WhatsApp. Mu by'ukuri reka turamutse abakunzi bacu tutarobanura tutitaye ku myaka turabakunda mwese. Nanone kandi reka turamutse abarwanashaka. Arashobora kudukunda atari mu Rwanashaka ariko mu by'ukuri tunabakangurira ubu Rwanashaka igandi bureba abakongomani gusa bwana munyamakuru. Ushobora kurwanira Kongo ishaka uri umurundi uri umunyarwanda mu by'ukuri uri umugande hari n'abantu bababajwe n'ibibera hari wacu cyane Kenya atari abakongomani n'abanyakenya hangaho hari nko twigeze kuganira arambwira ati ibintu bibera hari wanyu muri basikari bigeze kugenda cage Cahuru ati nta gisirikare mugira ati bari ari basikari banyu tiri bari yakuba tuvutse niyo twabanye nabo kugeza ati muri hangana twitwa kuva twabandi turabona abasirikare ameze kabari tahubwo bari abarwana igisiga ca AFC tikereje kwiye ku igisiga cy'igihugu asina abandi baraturiye twarinze tuva tutamenya ngo ni bande ni ibiki hata abantu bari control n'ibyo bwenge n'ibimogi n'ibiki ne crochard abona arambwira ati narahebye kandi no yakoreshaga musika yari umupilote yana musika ca Kenya mukiri mutoya cyane yaragendaga kibaki turazabunaga nakoresha zamabere koptere n'ibindi zahe arahose nyine rwanda rwa M23 bakajayo rwanda rwa leta aravuga ati twarumiwe niko kuvuga ati hari wanyu mugomba kwirwanaho mugakora revolution bira bintu bikavaho rero reka turamutse abadukunda bose aho bari hatandukanye mu banyamakuru nanone kandi twifuriza ndetse abanyamerika imyiteguro myiza yo kuri Washington DC tunashimira mu Bwongereza ko byagenze neza bayobowe na chairman Sabitereko Alexis reka tubashimire bose abarwanashaka bari nanone kandi turamusinga ku rugamba turamusana abanyamurenge bene wacu bari hari muri karakanogo ka Minembwe ndetse n'abake bakiri ku Ndondo turabakunda cyane turi babandi turi babana banyu turi babandi mwabanye turi babandi mwabyaye turi babandi babakunda yego warukomoje ku ngabo za Kongo nibuka ka video nabonye ka Uvira nyuma yaho honorable député Bitakwira nyabusuzugurwa ni honorable Bitakwira no yari yasuye abazarendo ngabagemurira amateni bwana munyamakuru ngira ngo warabibonye ibisorueti by'ikirepe iriya ikurere ya iroze iriya ni karoze kabimwe byambara imfungwa zo mu Rwanda kandi iriya ni hatari ahubwo yashakaga kubamarisha kuko wa mugabo yabivuze nyine iriya roze abazarendo buriya naje gusanga ikintu bashobora kuba bashoboye nka comedy bayifashe batanga kuvuga ati muzi ukuri iri ni iteni bozanira abasirikare ariko yantazi uriya roze bwana munyamakuru iroze yuko umuntu akomeza kuja kure yawe niko ikomeza kugenda igira urumuri tokwe yadukoreye umuti nuko nyine bazarendo bawutawe yakirikare ariko buriya byari kugenda neza cyane ara ku misozi kandi wibuka ko bavuze ko bazarendo ubundi bazarendo ntibazo b'u Rwanda baba mu nduruso ngo baje nyuma ya FARDC ngo idahunga ngo bayitegamiye ngo itaje kugambana ariko bavuze ngo bose noneho kwa wanja murantunga twabaye bigirike bose ni kwa wanje ubunyine FARDC hano mayimaye hano cyane ko babazaniye amahuzo ejo barambaye makaski ndetse babana n'amaprotecteur hano mu gatuza abo ngo barimo kwitegura no kuja ku rugamba nabo nuko bimeze rero bwana abanyamakuru yego karagaciyemo muzukuri unarirebye ibyo sitene uheze musirika nkeza kuba nkiyo rija kuba ari igisurubeti c'icyatsi kibisi byibuze n'ico kiganisha ku iteni ariko igisurubeti n'umukuru cya roza ni ikintu cyabamenije barababaza barimo bavuga ati iki kintu kwanza kisible aho kwihisha tushobora kwihisha ugifite iboga barwana bafite option yo guhunga akavuga ati iki kintu ni impunga ndihisha ariko bandoro uyu munsi ni tariki 16 z'ukwezi kwa kane mwaka 2026 reka duhere ku nkuru yarayibaye mu ijoro yarayerikeye bwana munyamakuru aho ibitero bya leta ya Kinshasa byagabwe ku baturage ndetse n'imitungo yabo aho ni muri axe ya Minembwe uraza kuvuga neza uduce utwari two kuva saa 2 z'ijoro kugeza saa 7 za nijoro hari ibitero by'indege.
yego twababwiye ko ushize ari kuwa mbere buca ari kuwa kabiri ziriya drone za Kongo zarashe irundu ndetse ziza kurasa n'umumama wari mu butayu asenga Imana arakomereka bikabije ariko ubu amakuru dufite nuko arimo kuvurwa yitaweho. Noneho rero iri joro ryaraye rikeye buca ari none kuwa kane ziriya drone zongeye kugaruka zaje mu masambiri iminota nka 15 20 aho ngaho zirasa muri Karinga. Noneho muri Karinga abantu batangiye gusubira kubona abanyamakuru zirasa za Gakangara zirasa za Rugezi ahantu hose abaturage abantu bagiye basubira mu mihana hariya. Mu by'ukuri ibintu bitari bijoroshe bwana abanyamakuru barasha amasaha agera muri 3 ubwo kuva saa 2 kugeza saa 5 urimo kurasa abaturage n'ibyabo n'inka ni ibintu bitoroshe. Ariko mu by'ukuri office za revolution zishinzwe ikoranabuhanga kandi buriya twababwiye amakuru nubwo wenda bitaba biri ngombwa ko turokariza bwana munyamakuru ariko office ishinzwe ikirere ya revolution ibinyuma y'ingabo za leta za coalition ubwo no kuvuga ngo ugana bashobora kuba ari no kuri kwezera tiwamenya ariko amakuru dufite nuko bari nyuma ingabo za revolution no kuvuga ngo bari ebo yo kuba bafata kira gisasu kivuye kwezera cyangwa ijumbura bakakijana aho bashaka nyuma yuko bazengerejwe cyane n'amabombe ya ziriya drone amasaha hafi 3 barimo kurasa abaturage ingabo za revolution zahisemo kuyobya cyangwa se iki gisasu izi drone za leta zayobye ziza kurasa ingabo zabo zari muri Gakenke ruguru za Nyaruhinga ndetse no ku mwinjiro wa Mukoko aho bivugwa ko ubungubu bwana munyamakuru aho ngaho uhashitse ntiwamenya kuko ikikwereka ko higeze kuba abantu nuko uhasanga amateri n'isazi n'udushwanya gurika tw'abantu ibintu bibabaje nuto haya bashe niki bashe mu kinyamburenga niki ibi basakaza amahema ihema shitingi amashitingi noneho no kuvuga ngo abe nayo yahiye sinzi ko akiriho. Noneho hari ahantu habaye igitangaza bwana munyamakuru nyuma yuko zino drone za leta ziyobje numva zahoze zirasa abaturage za Karinga ariko ngo byo amasasa bazirayoba zihita neza twababwiye kuko zirasa ninjoro iyo zibonye ikintu kibusha kuri bo zigomba kurasa bishoboka ko batamenye swate ko bageze Gakenke cyangwa se ingabo ikoranabuhanga rya revolution naryo ko bari bazengerejwe bashobora kubiyobya cyane kandi si ubwa mbere baziyobje bikabika ko bashobora kuba baziyobye cyangwa swate zonyine zishobora kuba zayobje bazaga kurasa rero muri ziriya kazi 3 zari hariya muri Gakenke cyangwa se kumwinjira mu Mukoko aho bivugwa kuko hashobora kuba nta n'uwasimbutse cyangwa se abasimbutse ari bakeya. Mu by'ukuri hari teni n'ibicagagure cyangwa se ibice by'imibiri y'ingabo za FARDC niyo makuru ari hariya ariko mu by'ukuri bakaba barimo kwitotombera ndetse mu ngabo zikuri kwezera ati bindi biki bibaye aho bamwe ngo barakaye batange kuvuza umunigi berekeza za kwezero ku buryo bashobora kumanuka n'abakikamushasha nk'ibyabaye za Muramvya. Mu by'ukuri ni inkuru babaje ku ruhande rwa coalition ariko urumva ku ruhande rwa twirwanaho na M23 ni nkaho bavuze ati turasujwe. Urabona ko iziriya ngabo zimaze hafi amezi 2 harakora amarembo ya Minembwe zihavuye kabara ari akarusho ku ngabo za revolution ko cyabari buriya rero bwana munyamakuru ziriya ngabo ziri ku misozi miremire kuva hari ibintu biba byoroshe bisaba imbaraga mu gihe rero zino drone zaba zifashije bakaba banahamuka kuko ubona bamwe barimo guhunga berekeza kwezero hari gihe bakurana na kwezero bigeze kwifata bayikurwa n'ubundi n'amadrone ya leta byanashoboka ko bashorera neza bakabisa hasi muri muri plateau bakawumanuka bakeka ku mushasha hasi si kwezero nyine zagwitsa kukuza wa musozi wa Baruta ndetse na Mikenke bari bayivuyemo kubera niyo mpamvu tunavuga ko zino ntuza zayobejwe kuko iyo ziza ko ari drone za revolution kuko bamwe babivuga ziba zahere hari muri rango rya Baruta kuko niryo rango ri strategique rya mbere riri mu kaya gace bakaba barasana za Rugwitsa kugira ngo babafungura axe ya Mikenke ndetse na Karingi babihuze uciye muri Rugwitsa ariko mu by'ukuri aduyi yarake muri Rugwitsa ndetse n'undi mukeya ari ku nkengero za Mikenke nanone kandi rya rango rya Baruta aduyi yarake ririmo rero buriya iyo kuba ari ingabo za revolution zarashe hariya bwana munyamakuru byagombaga kuba byahereza za kwezera muri leta major ndetse na rango rya Baruta ngo bacanganyikishe abantu bari muri Minembwe hafi ku marembo ya Minembwe ni ikigaragara ko zira swate zahayobejwe cyangwa zonyine zarashe ubu zirakumenya zirasa amaposition yazo
zirayarimbura ariko nuko bimeze ariko muri Minembwe ni impundu bamenya makuru. Yego, ibi byaciye mu itangazo ry'umuvugizi w'icamaca AFC Lawrence Kanyuka aho yanditse ati hagati ya 2:15 na 3:45 saa 5 murantunga 20h15 na 23h45 nibwo harashwe ndavuga muri Karingi na Rugezi. Nyuma rero yo kurasa utwo duce twombi nibwo iya gatatu yarije saa 7 za nijoro nibwo yayobejwe irasa mu inkambi cyangwa se mu kambi. N'ubanga ushobora kuba yahebye cyangwa yayobejwe birashoboka, ibintu ni bibiri bari ku rugamba gabose. Abatubwiye rero amakuru bavuze ko muzi ko habaye operation idasanzwe ntaho itandukaniye na operation yabaye ubushize mu cyumweru gishize ku Ndondo, aho bivugwa ko kugeza ubu ngubu muri Muramvya abaturage bataremererwa gusubirayo bitewe n'ibice by'imibiri biri muri Muramvya. Ntibyoroshe bwana munyamakuru barabana b'igihugu bashiri hariya kubera leta yakoko kwanga ibiganiro uburyarya bwayo. Muri iriya leta njewe yaramburiye bwana munyamakuru, iriya leta yaramburiye nawe aragatekereza ko wenda ahari kutamenya amakuru ariko iriya leta yaramburiye. Abo bingabo ibihumbi n'ibihumbi bishira ku rugamba bakananirwa no kwakira no kumva ko ibiganiro ariyo nzira nziza y'amahoro, cyane ko n'abapoza benshi barimo n'aba Marcel nani twanda harya nani bari harimo Bakatumbi harimo urya wundi yitwa Marcel Cishambo waruvuze umwe wigeze kwiyamamaza agiye twanda Fayulu Martin Fayulu aho yavuze ati ibiganiro dialogue inclusive niyo ishobora kuba igisubizo cy'ibintu yaberamo, cyane ko abantu babarwana ari abakongomani barwana uburenganzira bwabo, natwe twari tubarwanya turi abakongomani. Ibiganiro byaba ariyo nzira nziza. Ibo basabye n'ibiganiro by'indani mu gihugu apana bino biganiro byo za Doha na za Washington cyane bikabera hari indani mu gihugu umukongomani ku mukongomani. Yego ariko leta ntibikozwa bo bakunda no gutembera mu byukuri. Ariko njyewe ndimo kubona ko Doha yabaye ibibazo bwana munyamakuru. Urabona ko ejo abantu bari bagize icizere ko Doha ishobora kugira ico yatanga kuko habayeho imyanzuro yuko bagiye gukora umutwe w'ingabo uhuriweho na MONUSCO n'ingabo za revolution ariyo ARC na FARDC urumva kugira ngo baje ku mipaka. Izi ngabo zaba ari ingabo zihuriweho na MONUSCO, FARDC ndetse n'ingabo za revolution bakora umutwe bahuriyeho bose w'ingabo ushinzwe kugenzura iriya mipaka. Urabona kuko intambara ziberaho bahanye imbibi birumvikana kuri front line bashira ingabo zishinzwe kugenzura abatangira abana bariho. Urako ibintu birabitangira ko mu buryo wende icokurikiyeho bari bose bo kwifasha no kwifarenza ni komeza kuviola muzo kuri nagiye mbona abarwana shaka batandukanye ndetse n'abanyapolitike batandukanye ba AFC bandika bati muzo kuri ibyo waruvuze ni imyanzuro yabereye Switzerland cyangwa se mu Suisse ari kubera ibiganiro za AFC ndetse na leta ya Kinshasa bemezanya nyine ubwo buryo bwo kuba bo fata ingabo uruhande AFC gafata ingabo zayo Kinshasa abakurushane babo MONUSCO no bakavuga ati turebe abatangira. Nagiye mbona bavuga ati muzo kuri iyi leta ahanini yemera ibizo biganira ariko ntigaragaza ubushake bwo gusha mu niyo mpamvu bahereye bayishinje uburyarya ndetse n'umuhuza yarabivuze we yabikomoje ko leta ya Kongo ikomeje kugaragaza uburyarya mu myanzuro y'ibiganiro cyangwa se y'iriya mediation yahari ya Qatar. Mu by'ukuri n'uvuga ngo leta ibyo ivuze si byikora bwana munyamakuru. Iyo ivuze amahoro mukamenya ko intambara ibaye, iyo bavuze umutekano mukamenya ko umutekano ushize. Nivyo bahoramo barasa Masisi barasa Murenge barasa za Kalehe. Ushize abanya ko barashe Wiringoma muri CCLF. Ikintu hakira bwana munyamakuru ikintu gihambaye cyane. Aho nawo birashoboka kuko numbo yarafite n'ubwirinzi yego yashaka kwirinda ariko mu by'ukuri ko yarazi ko hari agahenge hari amasezerano y'agahenge. Bivuga kuko yari mu nzu asohotse agisohoka abararashwe. Sigura ngo bari bamuriho kandi turi muri CCLF. AFC irihangana cyane bwana munyamakuru. Yananditse umuvugizi Lawrence Kanyuka aravuga ati muzo kuri iyo ureba n'abantu ubona bafite ubushake bwo gusinya amasezerano
atari ko wareba kuyashyira mu bikorwa cyangwa se gushyira mu bikorwa protocol zasinywe hariya kikaba ari ikibazo gikomeye. Tukaba tubishinja nde bwa mbere ni perezida. Nibuka ko yavuze kuko ashaka guhindura itegeko nshinga ko igihugu kitazagira amatora kikiri mu ntambara. Urumva yayimara ate agifite iranyota yo kuyobora cyane kuko ari umuntu ukunda sex birazwi, afite abagore 6 warubizi. Uravuga Gisegete? Afite abagore 6 bari official cyangwa abandi? Afite 5 batari official ari mu Bubiligi bose. Hagira n'uribona hari Nyakero. Ashobora kuba hari byabijeje bwana munyamakuru. Ese ubushize nabonye avuga ati aba opoza majorite yabo ngo nte umuntu wavuze na bakabira bayoboye igihugu imyaka 18 ngo bari aba étrange. Umuntu yobora igihugu imyaka 18 ni president wavuze uri étrange. Étrange ni Gisegete Kabila n'umukongomani. Ngo na aba étrange umuntu akibaza ate se we ko afite n'igihugu bumwe. Gisegete afite nationalité étrange y'Ububiligi. Ko bivuze ko nawe Kabila n'umukongomani 100%. Agira nationalité imwe. Yavukiye hari yaje muri exil politique iminsi mike nase barongera baragaruka kandi yagiye ku butegetsi atsimbuye se cyane nyuma yuko isapfuye. Kabila afite nationalité imwe gusa kandi buri ideo rya Kongo rya nationalité ryemera imwe bwana munyamakuru. Ni ukuvuga ngo umunyamurenge ufite nationalité rwandaise uwo ni umunyarwanda. Abantu bavyumve neza. Ufite nationalité congolaise uwo ni umukongomani. Abantu bazabatandukanya ibintu. Noneho iri ya Kongo bavuga ko mu Rwanda sinzi ko batoshobora ko batemera nationalité zibiri ariko muri Kongo bavuga ko ari in exclusive. No kuvuga ngo ufite ya Kongo ibihagije. Aho gukuntu Gisegete yiyamamaje afite nationalité zibiri. Nibyo bidutangaza. Niwe munyamahanga Kabila n'umukongomani 100%. Kandi bagaragaje ubushake bwo kumara indambara bwana munyamakuru. Agaragaza ibiganiro byagiye bibaho za Manileo za Sun City nahe uriya mugabo yerekanye ubushake aho bakoze 1+4 barya bamurwanyaga bose n'abaki za RCD za RCD wambajya wamba birabirose bumvaga baraza aremera ibyo basaba byose baragize twicarega dukora igihugu. Uriya ni umugabo rwose. Yego ni rya mbere rwana munyamakuru habayeho aya masezerano yo kwemezanya gukora ingabo bahuriho bose ndetse hamwe na MONUSCO. Umuntu yakwibaza ati se dusegereze ko hari noneho hari ciza cyangwa se hari imbaraga leta ya Kinshasa igiye kubikoramo cyangwa kubishiramo kugira ngo aya masezerano abashe kubahirizwa. Bariya kubereka inyuma cyawo bwana munyamakuru ibyo bishobora kubahirizwa mu duce tumwe. Harabada nkanko duce twa za Rubero n'ahandi hari imihanda aho ingabo za MONUSCO zishobora kugera. Ariko nje sinizera ko zizagera hose. Uranumva? Sinizera ko ingabo za MONUSCO zizagera hose. Aho rero zaba zitari abatipe bazakomeza barase. Ntago bazareka. Mumvishe ko biri mu migambi ya president kutarangiza intambara kugira ngo akomeza aelastifie cy'amatora kibe kirekire. Igihe cy'amatora nikigere kizagire bakiri mu ntambara. Avuga ati dore kare isi yashize minembwe intambara yasaze nta matora twokora. Kandi twibutsa abantu ko n'ubundi aya matora bwana munyamakuru yabaye n'ubundi ibihe bibi by'intambara tubirimo aho za minembwe n'ahandi henshi batatuye. Yego amatora ariko turatandukanye ino ntambara igira episode zibiri bwa abanyamakuru. Ni ukuvuga ngo cage hari intambara itari yorusha minembwe yapozaga abanyamurenge n'abayimaye. Yego noneho rero icyo gihe hari umutwe wa mayimayi ndetse na Red Tabara zagabaga ibitero ku banyamurenge. Leta icyo gihe uribuka kuko General Padiri geze kurenga ndetse na Bolingo bagaragaza ko guhagarara hagati byari imeze nk'intambara yari intambara imeze nk'iy'abahinzi n'aborozi cyane ko bagiye bapfa n'ibintu by'ibitoro bivuze ko bibana Aimable abivugaho aho basabaga niko yari imeze ariko ku rundi ruhande yaje kwitwa genocide ariko n'umugabo atambutse abaye president manda ya kabiri ya mbere ya Gisegete birumvikana atambuka si 2019 arangije manda imwe cyangwa manda rero ni ya kabiri haje kurangiza ni ya kabiri yaje kurangiza ni ukuvuga ngo 2019 nibwo yatambutse manda ya mbere yatambutse ahita akora protocole yo gukora abatutsi mu gihugu. Iriya mayimayi rero noneho wabonaga yitangwaga n'ingabo za leta
muri kiriya gihe mbere y'uko atorwa ingabo za leta arizo zayitangaga, ihita yihariye ku ngabo za leta ndetse na FDLR ku mugambi ndetse no ku bufatanye n'iyi leta ganono ya Kinshasa kugira ngo babakure icitwa umututsi mu gihugu. Yego, intambara niyo yingiye ubona rero, urabona ko bagiye baraswa bacibwa amabere yaraza ku kibuga cy'indege. Ni 2020 yego Gisegete yaramaze hafi imyaka 2-3 ku butegetsi, nico gihe hatigeze hagaragara ubushake bwo kuba bamarira ya ntambara. Ariko ku bwa Kabila bwana munyamakuru, aba bantu bakagara bagira ibinyoma, kibazo batubesha twese dufite ubwenge twabibayemo. Iyi ntambara ya 2017 kugera Gisegete atambutse yaba Mayimayi yari kundonoka ya nindi yaraza za Minembwe, yari intambara isa nkaho yari yagasuzuguro abapfurewe n'abanyamurenge batumvikana. ndibuka guverineri wari uriho icyo gihe barengaga Cishambo yazamukanye ndetse n'akabitabwira kagezeyo na honorable Mirere abandi barazamutse neza kuri mbunda mu hagera delegation zivuye Kinshasa zirimo chef d'état major, hagera ministre na ambassadeur wa Israel. Kirya gihe cyose urumva, kirya gihe cyose intambara ikiri mu buryo yari ifite caractère ethnique ukuntu, ndetse bikaba bisa nkaho by'abahinzi n'aborozi. Ariko bivuye muri za bitoro leta ifite ubushake bwose bwo kurangiza iriya ntambara, aho babona ba general Moringo bagiye bakita hagati, ndetse na ba general Padiri bagezeyo bagaragaza kuba bahagara hagati iriya mitwe yombi yarwanaga. Ubona rwose ibintu bimeze neza. No mugabo atambutse bindi ya leta yashakaga kurangiza ikibazo ihita icinjiramo noneho ifatikanyije n'intera hamwe na Red Tabara na za Mayimayi, aho amasasu yafatwaga arimo kujangwa za musika muri Mayimayi bayahetse mu bishimbo, abagore b'abashina abagore b'abafuriro. Nyemerera dusoreze ku nkuru iri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho ministre wa communication cyangwa se itumanaho witwa ngo ni Gabi Bugaga ngo yoba yagandaguwe mugani w'abarundi. Rero ministre Gabi bwana munyamakuru, hari n'itangazo nabonye nibabona risoma sinzi reka disome niba ndifite hari ibintu bikomeje kuba mayobera mu Burundi aho ministre agenda nta escort bihose. Le ministre burundais de la communication et des médias Gabi Bugaga a été retrouvé mort ce matin dans son véhicule à Kivoga, non loin de l'aéroport, dans une palmerie. Selon les premières informations, il se trouvait seul à bord, sans garde du corps. Le véhicule présente des traces de choc. Les circonstances exactes de sa mort restent à ce stade indéterminé. Contacté par notre rédaction, le secrétaire général du gouvernement du Burundi, Jérôme Niyonzima, a confirmé l'information et appelé à attendre un communiqué officiel des autorités. Umunyamakuru wagaragaje gukontakta witwa umuvugizi w'igisirikare cyangwa leta y'u Burundi, uwo ni Mr Jérôme Niyonzima. Bababwiye kuko umuntu yapfaye ariko ngo bategereze bamenye icamwishe cyangwa bategereze itangazo officiel rya leta. Ariko se uyu muntu usanzwe hafi ngo ikibuga c'indege ngire ngo cyangwa mu nzira ku kibuga c'indege abandi migazi, ari wenyine imodoka ngifite amatarasi ya shoki, amatarasi bwana munyamakuru atandukanye. Buriya accident yica umuntu si trace, imodoka iba yangiritse, ibiri muri ruine ikomeye. No kugira ngo upfe buriya mu modoka, imodoka iba yangiritse ku rwego rukomeye, pana trace. Deux, garde de corps, ministre w'ibinyamakuru na communication mu gihugu, tibibaho ntashobora kugenda nta escort bishoboka. Habo uyu muntu tana protocol yariyo yose, ni ukuvuga ngo uyu muntu yishwe, abadede baramurenganye, baramwirengeje. Nyuma yo kumwirenza baragira mutaye mu ishyamba aho ngaho, ariko muri ukuri ni ikintu kigaragariye abantu bose kuko uriya muntu yishwe. Icyazira rero turakomeza ducukumbure twese hamwe n'abarundi abavandimwe, turaza kuba twakibageza. Ariko jewe ntekereza kuko umuntu ufite amabanga menshi akira gihugu cyane. Nanone kandi urabona kuko kiriya gihugu bwana munyamakuru
uyashobora kuba wenda urabona ko n'umuntu waruze information zose z'igihugu ashobora kuba yaragereye perezida kuba yahagarika zino ntabazi bo kwera muri Kongo cyane ko twamenye amakuru ko hari ahandi imbunda zari ziri ngo yahagize ashaka kuhakorera uruganda rutunganya zahabu no ibintu biri mu Burundi ntijorosha amakamyo 20 y'imbunda yarayinjiye muri Bujumbura aturutse Tanzania uyu mugabo icyo ashaka niki ariko azakibona ni nyuma yaho bivuga ko n'ubundi ingabo z'u Burundi zikomeje kwiyongera kwitegura kuzusaba kandi kuzamuka mu misozi zirimo kuja kugira hariya ni wabo hariye bwana munyamakuru ni wabo cyangwa FDNB yahindutse FARDC tumenye afere z'abakongomani abarundi bazivangamo gute harabavuga ngo namasinyate ngo haba ya koro bilateral yo gufashanya mu buryo bwa gisirikare irani afere y'abakongomani bwana munyamakuru AFC nayo ishobora kuba ifite ubushobozi nabwo bwiyambaza ibindi bihugu umunsi yavye yambaza no ntabandi yabiye akarere kabanagara mu Burundi nako numvise yavuzega ngo ni regional nyine izabare nico ashaka nico yifuza kuri we dufite amakuru kuko uribuka asura jeunesse ya Kinshasa akora nani urubyiruko rw'Kinshasa arubwira ati mwebwe uwo mufite perezida mwiza mugize mute muri libre muri free nemere gukora ibyo mushaka byose muri wanyu mucuruze mukore mu office ya leta mufite freedom ariko nubwo bimeze bityo mube mwitegure ko arundi rubyiruko mushobora kuja kubohora aturwo surundi nubwo mu Rwanda ubu afata urubyiruko ruri muri ya mihanda ya Kinshasa n'urubyiruko ruri muri Kigali ukabana bigiranya ahubwo byibuze ni ibintu bidahura wafata umwana w'umunyarwanda umusore w'umunyarwanda hano mu mutwe ukamugeranya na ziriya mayibobo kubona bakoresha ziriya mayibobo zo muri Amerika zivuka imurenge rero ni wa mugambi wa jenoside ngarizo zifasha abadede bandi biratangaje nubwo nazo nabonye zacikagurutsemo n'amabanga yazo akomeje kuja hanze bwana munyamakuru kandi aho bivuga ko Manyota aracecetse ntacu ari kubivugaho mbese bikanavugwa ko Manyota ngo ashobora kuba ari wafasha envelope ya mbere akayigurukana rugikubita kiyanaraye ya envelope yindi kaza gufata nde uyu mutipe nani Cedric Ganza bivugwa kuko ariyo wagabuye n'abari abari Bujumbura muri trike zabo kugira ngo bayobye ubura ariko bahawe akayabo k'amafaranga ko kugurisha bene wabo bwana munyamakuru nta kuntu biya bakora no kujijisha ko barabesha bagenzi babo amafaranga barayariye kandi agahishi n'amafite ufite gukora amafaranga menshi bireza Burundi wenyine navuze ngo nagiye kubashaka nabakuye iyo nuvuga ngo bavuye Amerika vers Burundi kuri invitation ya president bombi invitation regional no bitangaje dufite amakuru urega ari president w'Afrique kuri barahamagaye na Afrika yose yari yabahamagaye ngo niba bishira ndashimiye cyane nyoma ariko abanyamurenge bazabishwa abasohotse cyangwa se abacitsemo muri iryo shirahamwe ryabo ngo bise ngo ni BJ ngo barashinja abagenzi babo kuba ngo barakoresha umutungo nabi urumva ngo kandi bakabashinja ko ngo bakora tunama twaguhishwa bakadukora wumva abo n'abayobozi bacitsemo bakomakomeye ate bagenzi babo bakora tunama mu buryo bwihishwa twe tutanazi akagara kashize no kuvuga ngo bari Bujumbura tibayishwemo na Assemblée Générale oya hari umutungo hari umusanzu batanga wo gufasha barabaza rendo babo urumva ariko nibo bapiga 5 na gumino bano batipe bayobowe na byabagabo ari we Charles Ngirango n'iryo bari gukoresha bakahusha mu mfuko yabo akayirira noneho urabona ya groupe yari hari Bujumbura irokwayo ubuyobozi bw'Akagara bundi bwa BG burukwabwo ariko nanone muri bwa buyobozi bw'Akagara harimo bamwe bakorana n'aba bandi babona ari Bujumbura bafite kindi secteur barimo ba Cedric Ganza baraba Marcel batarabayobozi ariko bakaba bafite kandi kantu kakayishero kari hejuru y'ibyo bitangwa n'abandi bayobozi mu yandi magambo hari umuyobozi wari uri harani Manyota n'abagabo
abandi bayobozi bose basigaye za Canada bari wa Mugema n'abandi Mugema niwe wari umubisi ngo na Emile ntibishoboka. Ni gute mwahisemo abantu abayobozi tuticaye ngo duhitemo abantu cyangwa bagiye n'abayobozi yabaga batoya twarebye abokenerwa hariya ukenerwa urareba umuturage cyangwa umuyoboke ni ukeneye kurusha umuyobozi. Oscar Cedric arusha Oscar igifaransa, arusha Maître Emile igifaransa. Kagara kacitsemo rero mwitegeko hari aho twakwakira mfite amakuru uko hari nabandi uzi kujana Rutikanga ugasiga Oscar. Mfite amakuru ko hari abahaye bandika mu zandiko bandikira amahoro rwihishwa ngo ibababarire. Akagara utaraza kuri media bwana munyamakuru nta n'impamvu zo gusama imbabazi nahindure imyumvire abe muri ideology y'intera hano. Oye yegera ubuyobozi bw'amahoro nyibatuye muri Amerika ace bugufa asaba imbabazi bamwigiye bamwakira agaruka mu muryango. Aba bavuga utugambo dupfuye mu quartier batazi ibipfa n'ibije inyuma buriya tuzafata umwanya wo gusenya ino ideology y'Akagara bwana munyamakuru. Reka tuzabigira ikiganiro cy'utaha. Yego reka tubashimire mwe twabanye muri inkuru mwagize neza kubana natwe turabashimiye kandi dukomeza gushimira abakomeje gukora subscribe umunsi ku wundi muzi ukuri turabibasaba akaba babyumva bakanabikora n'abandi rero batara